Kublai pibara saisin patha kene ke video kwamta ngan pentip sapi yaki kubor laikam bapenmi deka National Bank for Agricultural and Rural Development Nabat 2024. Dia kini kipus bapila banaplai kadai yaki balapas kelas 10 sajrong bapila banaplai. Bat kelapenmi hado sis pa pratli kipus baro pus jong kipus office attendant in group C. Jika code online application yaki candidate kiba interest bat kibalong eligible apply yakini kipos. Tila dapat kwa apply yakini kipos te sampai jakini ke video hadu banakot nang mapinsauto company hakabedai bat kini kipos. Bat ngakerpat ru yapi lada pidang day kiba tamai hakini ke channel ke jonga so ba I like button bat subscribe bat press ru ya bell icon kenang bapinam do yaki video kiba tamai hakane ke channel. Jika last date ban submit yaki application kandai hadu ke arwoi terek penai basipau arajar arpusau. Tingnya page no yaki kertang jong kipus kapus kadai office assistant kipus balak kidon hadu sispa pratli kipus baro. Dia kini kipus lapia ru halaki jong ki state vice vacancy list. Apo mekalayaru kidon kipus balak. Tebaningkong kadai Andhra Pradesh kipus balak artli kipus baar Arunachal Pradesh iwe ipus balai Bihar laitli kipus basau Chhattisgarh artli kipus basan Goa artli kipus Bandreu Gujarat laitli kipus Bahnyau Haryana laitli kipus Bapra Himachal Pradesh artli kipus Bakhandai Jammu and Kashmir artli kipus Basipau Jharkhand artli kipus Bakhadway Karnataka include BIRDS Mangaluru artli kipus Bakhadar Kerala santli kipus Bakhadlai Madhya Pradesh santli kipus Bakhadsau Maharashtra include head office Mumbai Laipausan tli kipus baro Baksan Manipur iwe ipus Bakhatndreu Meghalaya iwe ipus Bakhatnyau Mizoram iwe ipus Khatpra Delhi artli kipus Khatkhndai Odisha santli kipus Baarpau Punjab artli kipus Baarpawai Rajasthan laitli kipus Arpawar Tamil Nadu santli kipus Arpaulai Telangana iwe ipus Arpausau Tripura iwe ipus Arpausan Uttar Pradesh include NBSC santli kipus Arpaundreu Uttarakhand artli kipus Arpaunyau West Bengal sautli kipus bat kasnem bapiyo banaplay yakini kipus kandai khatpra hadu lai pusnem haka sitarik benai basipau arajar arpusau. Bat kandon ru ka upper age limit nakamenta ki SC ST kategori hadu sansnem bapiyo banaplay yakini kipus. Nangta ka salary candidate will drawn basic pay level kajingsiu kadai karni hajar arspa nyupau akashi benai yaka karni hajar arspa nyupau san pukandai sausen kendai hajar ndrus pa lepau ndrus pa kanepau laisen arfu hajar nyuspa praspa saupau laisen arpsau hajar arspa arpau si hajar sis pa arpsan arsen arpunda hajar sauspa nyupau katauspa sausen laipu hajar nyupau kendai spa laisen laipunya hajar nyuspa nyupau arpau snem bat kindang plus ru saki we ki allowance kum ki rent house grade allowance local compensatory DRS allowance bat kiwe. At present, initial monthly gross are approximately rupees 35,000 per month. Nangta ka essential qualification, a selected candidate have passed the standard SSC matriculation from the concerned state UT coming under the state regional office. He or she is applying such qualification should be from a recognized board. Pidai ban pendep ya ka kelas 10 hapo kajela lane UT bayadai kabawan hapo kajela pat kadai ban itu nakabut
hakono ka bot bapi pule. The kumna ban apply yakini ki post. Interest candidate and eligible candidate may apply for the Nabat office attendance vacancy through online by vacancy Nabat through recruitment portal from 2/10/2024 to 21/10/2024. Tiya ka website yang sebu apo ka description below. Te hakapor bapi apply piha ban ai landscape mode hakapor bapi apply dakaba pisiurtet yakapon nang mapinyo ilot ya kijing dan kam namar ladara phim le kumta phim yu ya kijing dan kam kumno bapin apply dengan sapni ya phi kumno bapin rote de kafon kumno banai landscape mode nangta ka selection procedure. The selection will be done on the basis of online and given language proficiency test LPT. Tekan don ka written test bat ka language proficiency test. Yu online test kidai test of reasoning lai phomak English language lai phomak balai general awareness lai phomak but numerical ability lai phomak nangta ka language proficiency test. Candidate kibalapas ya ka online test but kinpoi haka proficiency language test kumno bapin keren telada pi apply hala kijung kistet kamot pidai bandang ban keren ya kata kakten kum ka mekhalia kadai English te pidai bandang hakaktin English tada pi apply ka Mizoram pidai bandang hakaktin Mizoram bat kumta terter bat ka application fee na kumta kini pos kadai sanpo tingka yaki SC ST kategori PWD PWBD EXS candidate bat ya kiwei kandai sanspa tingka tetang kini kijing pentep ha kabedai bat kine kipos keblai sibon.